U želji da štićenicima Doma za decu i omladinu Jefimija ulepšaju predstojeće praznike, članovi kreativnog udruženja Asteri obezbedili su za dom pregršt poklona. Mi smo uz pomoć svih Kruševljana i Kruševljanki koji svakodnevno dolaze u naš izložbeni prostor uspjeli da sakupimo novac i da danas obradujemo decu i omladinu Doma Jefimija. Poželjeli smo da im ulepšamo ulaz u ustanovu i donirali smo im saksijsko cveće koje će da ulepša njihov ulaz, kao i papirno cveće koje je danas najpopularnije što se tiče dekoracije prostora, doma ili nekih veselja. Ovo cveće smo uspjeli da doniramo zahvaljujući prijateljima udruženja iz Gornje Omašnice i iz Makrešana, koje moram da spomenem, a naši članovi su sakupili novac, kupili smo slatkiše i zajedno smo im pravili uskršnje medenjake kojima će da se zaslade. Svaka pažnja je važna, posebno kada dolazi u vreme praznika, naglasila je ovom prilikom vršilac dužnosti direktora doma Nataša Maksimović. Ova donacija udruženja Asteri nam puno znači, kao i svaka donacija, posebno u vreme praznika, kao što su sada uskršnji praznici. Dobili smo saksijsko cveće, zatim cvetne aranžmane koje se vide na prilazu i ulazak u ustanovu, tako da će ovo ulepšati svim našim korisnicima, našoj deci i zaposlenim ulazak u ustanovu. Također im hvala na ovim medenjacima i slatkišima koji su obradovali decu pred uskršnje praznike i danas na Veliki četvrtak. Na Veliki petak, kaže Maksimović, u domu će biti organizovano farbanje i dekorisanje jaja, a najradosniji praznik, Uskrs, biće proslavljen u skladu sa tradicijom, ali i aktuelnom epidemiološkom situacijom.